namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka imbadiyada amangaqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi ungahleke kusuke izidubedube emcimbini ozoba sophongolo kule mpela sonto esike kuyona. Lokhu ekusa ngokuba-ke umthandeni ephejini lakhe efake-ke amavidiyo amaningi abantu-ke besifazane athi-ke bayagonyuluke mayelana-ke nomqabulo-ke wabo. Umthandeni ubekhuluma-ke mayelana-ke nengoma ayikhiphe ehambisana-ke noMcebo Zikode lapho-ke khona-ke abantu begonyuluka-ke ngaleya ngoma-ke ekhuluma ngezothando. Kule ngoma uthi-ke umthandeni-ke abantu-ke bayagonyuluka mayelana nje-ke lapha-ke nani nangendlela-ke abaqabulana-ke ngayo. Uthi iningi lalaba abantu-ke abagonyulukayo yilaba-ke abesifazane abamise kwesikwele abanezingqaka ey'mise kwesikwele ababa yishephisi ejezini uma ngabe-ke beqabula umqabulo-ke wabo. Uthi-ke iningi lalabantu-ke besifazane yilaba-ke abamise ukaMabiyela lona-ke wasobuka. Umthandeni ukusho-ke lokhu njengoba-ke ekalekisa-ke ngoMabiyela kuzokhumbuleka ukuthi umthandeni wake wakuveza ukuthi-ke uMabiyela uyisinqaka sidla-ke ebumnyameni athi-ke yena kufanele ukuveze-ke lokho. Kodwa-ke ishiyeke abaningi le nkulumo kaMthandeni uma ngabe-ke ekalekisa ngoZimiphi ongumsakazi-ke woKhozi FM. Akwasiwa noma ngempela umthandeni kanti wayeqinisile yini uma-ke ethi-ke uyazana yena-ke noMabiyela ngale ngasese lapho-ke abantu-ke bengasikhona. Kodwa-ke le nkulumo ayikhulumile ethi-ke laba bantu-ke abasuke benamathela-ke njengeshephisi ejezini ngomqabulo yilaba-ke abafana-ke noMabiyela lona wasobuka. Akekho-ke omunye kuMabiyela ofike-ke emqondweni-ke wabantu njengoba kuvele kwafika-ke uMabiyela lona phela owaziwayo vele kwavela ukuthi-ke sebexabene-ke nomthandeni. Akwasiwa-ke njengoba kunomcimbi weGatsheni Music Festival futhi-ke bobabili-ke beqashwe kulo mcimbi ukuthi-ke kuyofike kwenzakaleni kuwona.